Pemirsa, Pura Natar Cemeng Pinaka Silih Tunggil Pura Kuno sane medue kepuruan spiritual tur arkeologi ring Bali. Pura Inucap menggenah ring Desa Adat Pinge, Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Nenten ake naskah sane ngunggahang ini kepuruan wit kawentanan Pura Natar Cemeng sakewanten benda arkeologi sane wenten ring pura puniki ketarkayang rau saking abad kaping dase kantos abad kaping 14 Masehi kawentanan arkeologi sane kepanggi inucap dados genah pengubaktian krama dukmasan Bali kuno kantos mangkin kepuruan indik kawentanan Pura Natar Cemeng durung tinas kauningin ramane wanta percaya indik satu sani ketami saking pengling seringuni, kebawasang duking nguni wenten satria saking geluntung marga, sani jenek ring munduk pinge, toko inucap raris nyarengang krama pegunungan antuk ngewentenin paikatan bakti majeng Pura Natar Cemeng, dan netaler medalang uger-uger, sapesire krama munduk pinge, kepatutang antuk ngayah tur ngaturang bakti ring Pura inucap, kramane percaya Pura Natar Cemeng pina kelinggih Betara Wisnu. Pengempon Pura Natar Cemeng rau saking krama Desa Adat Pinge antuk 106 dasepat pemaksan kepala keluarga sau penganjeng saking jero gede marga samian pengempon medue amongan sejeroning kawentanan pura. Upacara sane raja kemargiang ring pura inucap inggih punika pujawali utawi piodalan sane memargi nyabran raina budo wagi meraki rades nyajar selami kali raina sane unik Pura Natar Cemeng akeh wenten peninggalan suci sa arca kuno sane kantun kesungsung oleh krama inggian sekadi linggayoni, arca Ganesha, 4 buah arca perwujudan, patung Durga Mahisasura Ramardini, menhir, palungan batu, lesung batu, saha patung merupa bawi serenggi saha macan gading, lianan punika, antuk aturan ring pelingge Ratu Bagus wantah katurang Banten sajeng kurung, put penganggon, lanjaran kretek kantos korek api, ring pemargin piodalan ketanyani mepasang pindekan, kulkul alit miwah layangan ring pura, Pura Natar Cemeng taler kebaos pura arca pratistasana kantun keraksa kesucianyane oleh kramo Desa Adat Pingi. Hendra, Bali TV.